na de tie nie saa kwai na no kodi saa nkomo bi enkomo tantantan bi a wodi ye a ase yenuanom te ba bi o mo dwene wo ho no da bia no mo create problem saa kwai ya ye friend na bake fa no oboso wa han nani we ye da bia ya meka se obi koye ndc ni a na so oye santini a wonhu de ha no we no oye MP ndc ni o saa kwa na ke bai fai ene wo tibi twa kufuado saa wotimi twa kufuado de ne wotwom saa wo eti minim de enti a obi ya ndc ni pe na wotewa na ne wira fini ho na wakofa ne ndc system no de be hura Asante semu ene ye bebo na power be pre ye wie so a ye ne ye sister conflict love be din komo ha sei na yenti abranti na de me ba sisi yenti no awurade ba fopim e ba Nkoranza no ewo die wo ye ne na mo wa otu ye ansa na otimi ye weni ekoko bi na wodi nkunim no ameka asem nkyerɛw Nkoranza akonwa bi na ye akonwa a emu odu na wonim se akonwa no bo na ye ye no wotwe no bata ne ho wo je Nkoranza bi ye no wankwa akoka se me ye Asante hene ba nti me kwa Amakom me ko nkura hodo ame nananom tenatena so na makofa emu nipa ama o ma bedi mo so tie nyansa a nti Nkoranza ye bono Nkoranza nya Asante otumfo se tutu nim se ne ba na Nkoranza hene na emom wonim se ne ba buru ni ye Nkoranza ni no Nkoranza man hene na kwa mbafo otisu yi ene Nkoranza hene bi a watwam no enim se ne papa ne Asante hene na emom wonim se wo ye buru ni na ne papa ne Asante hene ya nananom no mani ati o kura wono aba abeko agi kura efe no Bonmanso ye Nkoranza man hene dia wansese din no efise wansese mu nipa tio wansese mu nipa woboa ema kuro no ede ne ho ema position bi oso de ma obia no de ma no ukọ sesiman a eye Nkoranza di fahene fema na saase bedia wotisu no de na de ma no nyansa no nemom wono mu nyina didi de besom oman hene sa nyansa no na mu nsia bi na mu nya ma ho maso kasa ye kire made a mo pese mo beti no Nkoranza anya Asante Nkoranza ye bono nemom Nkoranza ye nananom ebe ko edi animu twa asama Nkoranza man benya nkabo mu ye frɛ no awurade ba fopim wo ye Asante hene ne ba wono mu nemu afiri Amakom ansa wo ba beduru ba bi a wuduru ye enti me ka ba bi sise mo a modwen ye mo se Nkoranza ye Asante no Nkoranza nye Asante na emom Nkoranza eka Asante man council ho we have the freedom of association Bono is regional house of chief Bono regional house of chief a statutory body of the government yekosia adwendwene niyema bi ho a eno no ekwa aban mu na eba na konwasema Nkoranza man hene tie niye wode ne ho wonhye wo bia ase na wi ase no ma me ka asabo nkyerɛ wo uni panyine due se obia bebu otumfo animtia aka se otumfo nya obia me ya Nkoranza ni me nka sa asem no otumfo ye obi on se ewi ase empane se de na me kan se expose no na me ka wo se on se ade a ehintane yakofa aba akoya ogina ho ya okeka nsem tan na Nkoranza hini nche obi ase wono aso efa ne chenche noa akoya o ofa ne chenche noa no obepo no santema menhia sakwa wi woni gina ho no onso ofa ne chenche noa efa na ni asempempe no wodi duru Kumase ene obadware ye so na wono ma hyeda on se adwuma baduta tesena bia ndc no a na no ya sort ye woye on se yamfi no na obeye na me Nkoranza ene me Nkoranza enso ye na bafu a otoso nan nana kwam bafu yi onim se Nkoranza no ewa bakwasem enu ntina wo mu di kamera bi si akokosi amusi ade ho ankoyi a wono ananum asem ka kire wi asese wotewe wono hunu so wo hene gese wakoso a kire santema awura onim se nasefo ne nananom bafo pin ya makomfo omo yase ne efo na ene brun no eye region Manso no ana eye kuro bia na wo no Asante na apoku are mo ekọ ntokwa di sa kuro no so a kuro no nyina ne hye ka Nkoranza ho aye Sante hene na di kuro no hye wo mo nsase munye kuro no onim se wo masefo ne nuane amakoti na wonam woni makom hene na nam yi
onye eyi kase ye ba Nkoransa no na Amakom hin ne kotena bi no one ne ye ba tumfo yire yi sana ye wura kore ko ho enne wa ha wani abegina din semfo won wo sakwe wono ani akwa we wono ani hwade wo de hwade wa ha abusafo mitina manhia ahembo ano weye Asante kotoko hene na bakan Nkoransa man hene na akwa mbafo yoto so nai wa se na soja fo nuku akira na Asante ene o makie no na wo hwe Asante na efepa mebenya daje am wa hwede e koso na na ni incoming edom a enwira wom kopem Asante a mebe ya kiro no nyina no e ya de a chese ehye nkuran ene de kotoko hene ne ba wa se da ni tirim de o etu na mfam kan na akaji so osi e wo eye so am run about ne ya de ne papa pakan abesoa no na so ene ne papa se woni ni dia kwasidai eti boko me pese obi ya hwe na ni si wade ni wura mu ni bibia ekoye ansa na otenase eti sade wo hunu no Santia nyira wo nyina ko kan ni wo ekemu a bana nanu ba he kwani mo nyamfo emema wo se mema wei eye kotoko hene ni piesie na kwa me ba fu yo to so nan krapi ba fu agente bia mema ba ya won sinso ansa wa ham Nkoransa mewura ena adu ha no Nkoransa mewura ena adu ha no Nkoransa mewura ena adu ha no mema ba fu krapi agente bia na on se sa ye nua we mu no akwa we sei esen ye na nakwa mbafo ohwe sa branti we yi eso ohwe ni ye pa na nan matan konwamo Nkoransa madama na social media no ho nante travel faster than sound, the speed of a sound. The best na nanom say yenim say atankonwane de ya na munche na nya private in some course or highway ne so ba ye wachire bia ye hwede ye kono abrante ye friend sa nanaba ke fai munhwe ni ye say nanaba ke fa sa hwan munhwe ni ye fi say de washa se ya wokeka kono ye doma hene strategy ni bia no wo ye no ena wonum so ye ndc ni ena doma hene ye ndc ni tino nano ate nano awo ne hwene mu ayeho wo mesoso no kansem tantai na mimfiri kuro bi ma ekuro ba ne timi ye me ba mbacho mo de mo nwene ho mimfiri kuro mu ho kuro no wonim me wonye mebusu na eyede na wo ye me ba we nyansa be ne wo we no ena obi na nsenka wo bunofo nya Asante a sa bunu region wo nya Asantefo a eyede na otimi yotumfo ba ma ne yi sabe ye wura kafra eyede na akwa mbafo yotumfo ba ye Asante hene ba we ni nyansa ne de yi we ni doma hene betimi aboa mo aye we asosidi na ye wo ha ene se ne gisi ya wuo wo be o man Nkoransa fo asum to mo ho no ne gina hai onu asa ni oduru Kumase nyo onu ni na kura wo no so Nkoransa nhye ensum menhia wo be pede ye wo ha onu ye mo hwe ne Asante kotoko hine otufo na ase tu atoso mienu yewura wadaroma wonana anum bi yaba beduro kankan Nkoransa de hye ya bedu fi asomdue mu minim se sabre wono me free South Africa akwa akodu Morocco for Nigeria for Senegal countries ahodo a oton safre wono nyina akwa akoduru Millennium Excellence Foundation for Adaroma program no ye krabehwe na nanu fi ada presenter we yese friend say bolare ana ode say okofa asem kase bi ba banhia e na mpese bitu kakra kira manfo bi na munya video no bi hwe wonim se wura otumfo setutu na he mboboa no wura ahemfie wa no the 25th anniversary bana kakra kabisi wa enfie mako aduonum nie e na wote otumfo education fund no foundation na odi ochena e na menso yeye bibi ho a menso meboa kwa ye wura se ochena program bi ani wona we kura mi nim die ntia me na we di ade we bebo mu
enti ye nua ne suban ene ne niam a wo ye no eye very dangerous ne nyina ne se eye de wono wakwa suasuane NDC system a da bia ye ka no so obi etene ba bia wote wa no bo se asa enwo bia ye wo mo na wo mo de no makofo mo NDC system no mo de abafrem enye nwanwa se oye NDC ni ena ade no opese chinchina wode ne ho ba wokofo na NDC system no ba because chama ya me bon video yi hwade chama we na damfo no hwade enti chairman na damfo ne sa chairman enti da bia no wo mukeka ni patrimum so ho ai da bia no wo mukeka ni patrimum enti wo na dwe ne se se wakope bibi na adi o enti se hu se ya o ena meko pono meko Nkoransa ti wo na wo be champion asa chairman ya agenda wo ho WBB jeje wo wo na wo be champion chairman we agenda WBB jeje wo. Okay. My mini yes sister comfort. I mean ye penso ya oba ya santo ya nya no we ni ya santo we ni nya tuo ni sekan na ya na ne de ne ye say de ye nim no akere ye. Sister comfort wo line so ma me na ho te say. Oba de na madaroma. Me ho ye fa. Pia. We de me frɛ wa enye bone so kra ye wo ha de ye nsuru. Me pesa wo de me Nkoransa nansan ye nua abrantie bi anka wono ye sebe wotene ba bi ne yeso yetie ba bi na wa share distorting history tactics bi a wo pese wo play boy no yese frɛ no nanaba ke fa wa sha se ye keka nsem bi na Nkoransa ni won show bi as na wa sha se I mean daily politics no ye ne ba de say no na ya nkyerechire mu ana da ho nti mame Nkoransa no wadama ye de ade a efre hin na ye ade na ye bi na ye wa yi yo medase wo konya wo de mame bi chia watifo ne wahwefo ane obiara do hwere wonya konya the reason show na also be chia pa that's pa mame yo kwasi na obisa me say kwa bay na Nkoransa fa so bay no kre yo medase Nkoransa ye hwe edin Nkoransa no na etie fa so bay kire nkokra miensa na kane no ne ka nkora miensa na ye ka ne nsa eno enema ibenye edin Nkoransa na ebre bi ba wiase ya nananum bia na se bia nya do se bia bra ya nana aberwa mejata ne nananum a wonum kopi bi efe no bonabon nana amejata wo nana jamputima ena nana dufi na wonum mu no ibenya nana nya akusika nya akusika ebe wo ntafo owo ma bi ka ho nyankomago hwimpanyini ne tawia asankrofo yi atakakra no otu amentu kwotena wasa amamfi atapanyini no tu amentu betena baby ene ye frɛ no Amakom nana Amakom akosabre so ye 1718 sabre na opoku ade na o se etu awu afimu ano no na se etu ti ase oware oba na oya Amakomni ba na se etu no Amakom ano no so ono maja no firi na Amakomni ba oware fe na o ma me sapoma
Ɔne ma mesapoma wo mamu nsia. No number penny odi kan friend ba for pim. Na sabre ni mo ahini ansensem mo asisi sabre na sit wo firi mu na ne nua poku are abedi ade. Satra poku are bedi ade no wo mfie edun so kodu wo. Eche ba sa no wono mo fa no so ye adakwa we ko abusua no wono mo fa no e wo be bi efe no Droma kase. Eni chema na poku are na ona da sabre wo na se etu de wo firi mu ka chere se ne sade e wono mo ko ono mo fa no ho. Enti abusua na wono wo bia efe na mokom no etu amantena. Se ne sade ono so kwa kopo ono ba bi no makobo no sese. Na wono mo kono ono mo kodwuru bia ya efe no ko de. Ono mo fa no mpanifo bi koto ho. Aka che wono mo se wono mo ko ono mo de ndi ko de eya mo konfo e na ono mo so ko kire ho. Etu wono mo ko no ana na edudo nyina so fa abusua no ko gire ekọ bia efe no so oduru ono so ekoje. Enti eno so ono na chechire so oduru ho ya so oduru so ono mo to aso. Ono mba ono man ma be bia ebi e de nyamfoman. Ono ju nyamfoman no won abusua no ebe kon ono mu di nyamfoman sa abra asonafo ono mu fe so bebo a ono ti nyamfoman no de ko di fe so. Ono ba ono ma be juru bi dokron kwanta ono be to hini bi ofe na nete. Anate ono wo ye moni jese gwan ni. Na bakose mini bi be kire wo say won mo kun bet won ma kun mo fo no eti ase so won be se won ma se nana ekoya akọ onu ane papa wo fa ne kuro ye fe droma kase na bra oju droma kase na droma kase bosum kase ho di ka kase wona na no wo ba eti munyi ne kwam nti wonum siesie na chi eye no chi yi kama ma me sapoma ne ma ensia ba popem ye panyini na abusua ka na duro nyina so na yire ne manum ka ho onum so firi Kumase kokufu anasa Asante kokufu abusua wo do onum so firi Asante memu enko awodo mo onum so wade fio onum nyina ka ho no onum pa onum betana bia ya ye fro ho droma kase onu ankasa ne na nchen omujo ma wo ho tesi onu achi onum bibia fefefe na sabre na ngokora mi ense woru yi adakofo na onu fi suta ne sutafo no anu abakose mu no asanka kra wo ho so asanka kra wo sutafo no abakose mu yeah na social media no abawi ase ne ntino na wo ka sam na wo kra wo ka mo no so obesua no no de na adwena kofa no keke nzemo eni ko ka bakose ma entisa enti anu na ma ne edipa bebre ka bakose mo sa se ne yete ho na nkrofo bi abase akanfo nyina efiri bono ade so a entisa enti se wo ka bakose bi kura no a na ebefa ho a o mbesa obehede obeka esa ni pe bi e wo no mtimi twitwa atoro ene nsem bi eni me fidie no battery no kofo mti ma mesi mabi na mi kan sikada mate moyo mame eti abusiafo yenua ba yenua ba cha se ne ye pen so wo ya santo a wono wode nimdie aha enti ya santo wode nimdie e de maye aha enti ye pen so de wono a wo cheche nsemu anesa enti eno wo chechiri mu no na yenua no ma bia wo firi Nkoransa Emma sa abemen enki cancer because the way near NDC strategy now tebia no wone chairman na ye sade no fi se wo mo no o hwe chairman ne yeso ho no to won tie chairman ugina wa wo chekere aha eti chairman no wone na ye sade no debia yo okay enti ya mame se wasaba mame wada mato aso firi ba bia na odi gya yo medam wasese munya me ho adaje na nananom eba droma kase no na droma kase ya dakofo a wonu firi suta se ne di kaka se suta ho no ebe bi ba mentem bebiri eba e ma de hie ni kwa mento bebiri da kunnimia abrapoku ya ko bawure ena busi aka bi so ekukọ rawura no ne adade na enkokora mi ense e fe enkokora sini enkokora pofo agyi wonu nya ba e fe drowa ekase ena wonu so
or no take quite in more. Nana sini, Nana for Jay. For me, saying I have one more how moon money by ye. Nasa don't move so. Or hina now all can see now you're hina sebi, or no one I can be any one who dear. Is as a can send a do of one. Do a phone a free mali neighbor kin and money at no. A baby no one be di sikahu jack. I will be any friend Bonmanso. Into Bonmanso and Sika opa. Instead, you are phone tea. It's another quatiami are your hene cassia. No one can be in Sika. Bibi or who be a good dear. A dear be all who be a Sika. Nakamu say. One be a nay. Sebi, ye would yeah. Kukufu for the mention for woman, you know, I didn't back, me and the Asibaco. It's as if you could afford more. Or we are a Fanamian star, a Cadiamun, Chidimu, so. You are your quabo saying, I your cobra mine and a tutufu. Only in I your crack, only sipa, esipicita, a daco for the mono, I your cofono of an onum. And it, why are you putting another Coni so dear? That's it. Bonmanso and never fat. And do Marcus in it. 81 man, one quite a cramp of Uncle near Cocregi, no. 1 more fast say, and nay, Nana Quatiamia or tossing yes, sir. There's one moon high Tina or Nana Quatiami or toss, Nana Quatu Dicano, what for one send a happy into a muco hakukum wakasia. Woman the basum Nana Quatiamia. Nana Quatiamia Kula no watch it ready. And could a friend Bonmanso. And I saw her. So, any a war on Croby to say you Philippine and Crocron Ketty and a couple. Now, so baby, and not a cramp of Uncle Cressini, near Cocregi, no one munyaba, do Casiano, no one motino. And you're quiet. So quiet in the moon now, Buffalo Pim, Nene, Mr. Poma, no offer. A friend say, I do Dunina, and no map, yes, people for one partner. It's a brown Mukohono. I go crazy near go grab of one, I go graggy, I found it no quatere. Manso Hene, Yan F. and Napa Chami Pican. I'm more one what I says, and even your penny and the Banuntuaba, and Waka, but Nasaname. I had a Musumia, Edema, Miniani, is that said, what would you be? It's your Fibiano, but the Sika or suit Minian. Into one button, I say. Now, I don't know where you're going to Emma on my bosom. Now, I feel the dinner. Well, he may be over by ever saw a fast any biasum, and a quite yamiano. As I saw about them. Now, that's not say, I said, not quite yammy, I bet not say. Is that I want to know some in a bosom. Now, I never for people, on him. A man, a man, you know, with him, and a buffalo from so quiet. Okay. One quite who said, why in the packet? It's not no question from say, yeah. A crow from, and a Manso hen and a back row from him and walk anything. It's a bra buffalo pim obano. The Cassiana who see, and the Osifano. Any a goody and a good one, Wafadiano, na yen he a crow from in and a Manso in and a banana business. Nebra was added by you, or the bar said. One no papa son, it's one so be a say. No one better as a Manso in a better. To a Barbara and a Manso in a trance. That's what I saw no cinema so and a cross from here. You're yen and a Manso in and up at me on the back. I saw your day, beg your move. And Madden, what you better say, Nana. Buffalo Pimasum titi. I don't know. Now, I did some more. Arrow, ya. This year, moi. Nasa biva pa, say to ne wo. Na sumba papu kuare tiase. Tibasanu, ayadi ari sikafutu odema. Ekwa suma fibia ma ewo ninuano. Asante hero. Odema ne baba fo pimi so mfanko no. Ye no ankasa ne okase. Na baba fo pima aya wunti na kwa chiame a. Wo ye rubia akura no. So obesiesi asam no sa no wonim sane. Okoba mane a nsunsu aso obeba fa. No kre. Na so ne ba na ya hanta sila no yes ade na papa sesi ni na no. Kro from hine enu no. Sila no obeso wotiachi a ba fo pim fa ahodie so. No obeso wo sori menti ema na betri so no ye ne ope.
tiba for pem so waso that one mu wona na kwacha me anim na so na ho ya odi woni eti sikafoto no a ode ma na so mpa nkosom na Asante hene ma no ena ode tot juru kwa so ena ode ma ne papa na papa sa na atuduro nso firi he ade na abra metuduro ena so hwe kwacha me na ti bo mu wo kaso wo so no wasi bibi na ahia ntu no de sikafoto obra wo na nya sa wo so muntia kwacha me ase na de ba sabi krofo m hene kura de wo se hwe wono ne ye wono obi afa no hene ba enya me ba popem wato ama na yetietia so miura me papa ko he da masimo budu onu go bonu mu wodie onu so onu suro to aka bibi e be ne papa rufu na kane no so wodi atuduro de bra obi a chese wo so anoko no no kore etie poku ara ya yi pa ehye na koma ho ehye no to ne sinimu tie ma poku ara cha ho so de betia ni mia no na kane no so ni e besi nkonwa enya yize si e besi nkonwa enya wo hi bia ho ne esi nkonwa enti wono mo sore se wono mbekọ ba so kun na akodi ni mo no ya wa bosuma kesi a wono mo ka kire nana kwachi am yase ko wo modin ya no nko biato a na so na de ba fufu ma ye no ye na bufu ye na hia mansu ko hini no to no so yese ne fanya fele no wo fanya mo wo ne meko enti akon ne bai ema sabi enyado woni mpefe se manso ntimi ne sante nkom enti manso edi nkukuo na de se yuku ni ntwese ka yuku ni so nti obi obeka kire se na na opoku are atwi afuna edi kun ni nya manso hene na kwachi am ya no sini hu nya no kore onkuno ka sabi Asante ahine ni kura kebegu Asante ahine ni nyina ehun panin 7 say onu ye moja ko mu frade ase krom omu didi akotori abako enichi enya de ebe yeye kane no na ko onu nyina kura timi akonya koro emeye yi kane no ayoko ni adakọ onu mpra akonya koro hu meye yi ka unu se enu mu enada ayi efere se adakọfo onu ko ba wole no akonya no onu mu die enna sabi ayokofo onu man enua no bi onu so domo a da ko ya fa ama no onu ni abra poku akoye no sa pepepe enna ayokukuro ya mu no sabi akonya na kwakunya akon wo pere abedi kwa makonya ya oye ekuni enna obiri ye boy ne so domo odo ko aguranya kurum no na say aguranya kurum ya wo central region ne political demarcation central region ho no eni moja kuro na timensia no wo ne wo asefri mensia pa omunyina moja kuro esi poni enichi wa chiafuna amfa nkanimia no dabi na emom de ba ese nimia no sanya na wo ya no ho wo podmu ho ya na sabi wo ware wo tese yego obra no ware nti ware tano so ware ofumai wo ware efe ne sei tano boase so wo ware nchira no ware Jina ebaba wa hu ofe bia no ware wo no obi aso tudu kwa wuche obi aso ntimi nkara sem za so wa no so won de oso no obi ntimi nkara nana kan kabi we nana kan kabi no nana kan kabi nti tokwa ne ba ye no wono moto mu so anyo ma ne se ayogofo na enyo no ntokwa kwa achi am ya ne ni poku ana ekon ye de ye fa ye ho bai nti wono mo ampata ntokwa no kora no ne ma wono mo na omo ekoku firifo ana wono mo efiri twa abodo mo tetachi masase so wono mo ko ba bi e man kesi mu eti tu abodo fon so migrate akone nei mankesim hoyi wo so nyina wo mo nko nyina fa 80% Asante fo mankesim 10% akomu 5% achim na 5% kwaku free na kwaku free no ase ne sei kwaku free no kwaku free ni yedin nana kwachi am ya ne ba nana asaman ne ba nana sama no ye oyikuni ano ye Bonmanso hene ne ba nana kwaku free nana kwaku free ono mu ne twa bodomfo no nana kwaku free no ye hunter
no your call our before. Na kwa kufri no one when different from ayokofo there so on papa ne ayokofo no one man na teaching kro bi se twa bodom ta no boase omunkro no so doso omunkro no so ne tachi free kro e koredi ne tachi free kro na we no won say ye nyinyi no mo se o ekti wo free ayi no se bia obi a ekokọ no a wa tuntum no wada ne kokọ no ano o yesa na tachi free no yesa no e tuntum kokọ no bia on no nya tuntum no e free na ti e fita no ye fita ti e fe no koku free na free o ye bosom ba asi eje no sa na ti okay eti na boku wade antwe afana afa anka ne nua no ka ene ka Asante no kura ke ni ho echi wade kase just what to attach them ma we no wa mena na se enye na bia no wa we asam kase eti dia ene se na kwachi abia sa obia nkubi amadete ofa akwaye ni mu ho otena akwaye ni mu ho na okoshe no ho na so na Bonmanso hima sanse na yo poku ware onu ankasa na de nyina ni nwie nti wotam no ofa na de na odno kwatena ni nwie anchen ewo ahimfi ho enti me pesa ma bo onu kro ni bi on do om kwatena mu cheche ma ho no ewo asem ho izaza na ni pe ni nti ase say these people are the same broad ya adima be do ayi bi pesa oteto o ntem no ibi na chire ikura no poku ware na chire sa na chime akuru sa say ye ko nyam na wawo no e wo sa sa chire na chire ye eso akokun tu hye so nti asase no beye na poku ware dia so wakwa konka di ya me ye ko nyam na wawo no nyam na wano etwa bodo no busom tu abodo fo busom ne nyam o me de ko ma so wo no na ye ko di nkunim no enna opoku ware de tachi anatachi ma asasi woje ye de ma ta no boase o de che ta no boase eni ni mia ba ya ta no bono ase no eti kuro no originally na ne eye ta no boase ni twa bodom kuro iti se bro bia na tachi ma hine be tna paka mu oju ta no boase obesi fom sa se oju ni wura kuro oju ta no boase nwa ba kuro obesi fom sa se oju ni nwa ni wura nwa ba kuro so eti kuro ni de twa bodom fo de a na so no papa e no mo de ma no tena so nti Manso de e kuro a wonu mutimi ba bi wonu ko hinta ye ne boye mu ho nko tena wa nti ekonyare de na e boye no ofa ne boye mu ti otu ko ni ya na e boye mu tachi ma ye no ofa afi nese mami waya me fe ni Takyiman ye wura ono ye tese ofa ase tachi ma ye ofa ase na so ya Takyiman fo ya yukofo Takyiman fo ya yukofo ai boy be fe ni wonu ya yukofo omo ya yukofo boyam ena fe ni nti akonya na na wa Manso boyam na wo eni Takyiman omo de kosi boyam na eyete na boyam di oya ofa boyam na ni nua mom ena obiri ye boa tina abra na no ose tu ko kwa ma ba ye no okọ yi danchira ba ye no a sabi na abra bo nsu asem de ba ye nam so mentim jakari firim ba ye oba na ofa sata na sabi danchira no ho agoro ota ba kuro mu oba bi o na ofa te se okọ danchira se no akọ ye no ka chense kofi ade na wotete mi sa na woni so wotu sei ene ko wofa Manso hene ho eti na obiri ye boa de ni nwia sa abra na o se tu onya hene ni nwia ne Manso hene Takyiman de oya wofa ase eti de oye wofa no sesi e no woni boyem hene woni boyem hene eti wono amfa te kan afana nka obi a omofo wonu nyina de wono koy enu mu ne ekonya tachi free na ta no bono asem na otumfo opoku are ye ta no yi ofa ta no siesie ta no ka unu se sabre ni muso na boy kokko am otumfo hu ta no dada e wo ta no so to sabe si ata no bi no se minim nsuo yi minim tumi ekura no no je no so eneti
Bafo pe mu no mu twifa so a oje ni nkuro ni nua ni nkuro nti won se abere mpo ana kwachi ame ye wotoso miensa ye privy council January 1935 1936 no oba ya o beka no asem on se wa mon Nkoranza di wo bisa se ne Nkoranza asase nye ne dia baby a wojeje ye no nkuro to sun no a woje free de nsem no ebi ni twa bodom tano boase ofuma no ma no matu nchira eno na ono esase ne ma ne mankuro za na ono ka no ne mankuro ni se nkuro no be nkuro ma so je kire de epene ye firi Nkoranza na ye kwaye ya akokora sini yampofo ni jesi ena drowa kasi netim na satam so na dru mai kasi na oho no onu firi on kwata na kwaye na so editi enese we ba bontin no be kan Nkoranza Takyiman gine okọ West African Court wa mo Nkoranza di se Nkoranza na dia so onim hu mpani se dia o se me no ye no ni nkuro nso a woje ye na fama wo mo Nkoranza ezata Nkoranza ne die eye adakofo a onum nyina ya busua omo ne Takyiman nyina ya busua Takyiman wo fafo ana na te sa atate ne so ana wa bo omo ne hahene ne king hunters abofo ya onum ko hade mana na Manso hene ana bafo pim kotna na wo fa no nchen ka hu se adakofo eye bafo pim ne nana no wo onum isaso ne papa wo fa no wo onum eti Oko Edin Privy Council awo UK wan kase Nkoranza ka ho enti ehire fa Nkoranza typical Asante land oko Nkoranza bia ya friend Roma kase Asante fo onu firi suta ne kontena se oko Nkoranza kokofo ye na ye fence edudo nyina ne ma ye onu mo ye Nkoranza hene ne mayi a wonu mo ye kokofo Asante kokofu okwa bia bu amanya eye monkey century Asante fo bi fle fijate ne dwabe ne be kwa ine betena ho okwa bu abenya Asante fo enkura ya kakraka won Nkoranza nyina Asante fo na chichire so ete eden na ko company se fi se wano ate fi se ya woni nyansa ama na wenu from the 3rd of April 1959 ena Nkrumah politics man humri sui na najima bedu di kodu bi sata na omdo ho ko politics mu ode ne na akosi ayisua ewo Asante Makasro no man etwi aho ma adesign ne twire sata so na kwachi amia 1935 no wa show the consensus second assassin no nua ne fama no 7 times yeta no subiri no fama no Nkoranza kromo odinda na anu ya se Takyiman etrankonya ba bontene a ye wura ko akosie ne yire ohima ya adani homo to oboyi empenifo betra bonte wan kase na Takyiman ya ne nua panyi ne otufo one wan kase one Takyiman ya Asante ne bosi even Takyiman himself Nkoranza ya Asante ejere na mpeni se wo ye obuna wa na afọ so se be Asante eva na be company so meni ho di antisa na wenu ususu say ya chama papa ya da bia aprapra fo ya wo ye na wasa da bia wo twena begurum say ya na office bia why say wa said it sem nti no ke kan sem wo wo de ne be ye say na no ye say no ye no be keka ya nti wo de ne ye say me keka ngu then no so abro region just administrative area ye wo gwafo li bini mo ebini yechi omo ye gwa yo korongo obini bedu ebini sekwa ye o fantrafo ho ebini banda fo bi ye fantra na fanafo ebi so ne sampa nyamra area de duase area yo kotifo yo li bini fo gu area ho kotifo bi ye li bini fo ebi so ye na fanafo bi kese ena wo ba ye wangana fo so ebi tikin tampo area so ena wo ba Asante fo wom ebi ne kwantwoma ebi ne brokum ebi ne ntronie ebi ne ewodumase eba ye wakomufo so ho ebi ne suma ebi ne drobo ebi ne eidoma ebi ne japakurum so ye wodankyerafo ebi ne dumase
So what are people talking about? This is administrative area. It could have done super. Hey, Asante phone. Amantini mu nyina ya Asante omu fi Kenya atem ne adade. Atebu oye ofri adanse kokobi ante betras asaman no oti ansa no wonko atebu. Ti mentini e mabibe. Wenu wo mu ye on say yeti ase yeti wa no mo de bibia be divisive tactics de aba. No mo de divisive tactics na de wo abakoso nkura wo kan. Se Takyiman no adabia ya no mo kochichi de abeso Takyiman no ye yokuni dia de na ya na aduanafo is ono mo aduanafo no kura so de na ye na Takyiman na hwa bredu akwa brun champion bi sa brun champion bi brun champion so yokuni na ti you na na kwachi am ya the text na bro brun champion 1951 se ne za ase a so no ka se ni anu na so sa ma na wa fa no really can't connect them no the kwate from 1948 and we prepare no no ka se ni sania on the betting cancel no so tia Asante ma friends and bron champion association the what here na abi ase ebe ka ho drobo be ka ata na drobo o sisi jape kurum ebe so oje akosi buo kurum ina aka na sase ho na yakobo jape kurum ma ahire no no sisa dem tin ya bo jape kurum ari ama no kwan am sisi jape kurum obi ama ba bi atena abrofo ene be walen chief esese nkuro nyina be hye ho wase ayi suman mu nyina de be hye wase masuma kodi won Nkoransa esa akoka wonu kwantwoma ho beti division for 1949 atu wonu jape kurum dia ba amokoje ma ahire 1935 wankoji bi isa se wose ne papa no avedie wanyi na ya wu se anything baby na okoro o drobo na baby amu be hye me ho wa na wose sa de eja brana ma baby ntra masati so se ne be ya se ba se ba be ye ensiesie bia na e betoto ano a e be ben wo na o ma baby tran o ma baby tran na je ma hini wi ya wa jin sa si nyina afiri ni ntam na o tu fo se kwase bo we di ohunu bi da na okobo ja pakuro mai ta drobo di bufu ye se ne o sa dia no ama na si ja pakuro dia pasu kotokofo ne dia ene ono so ma Asante Asante ma Asante yu ene ono ne ho ekojo na kwachi ame na kwachi ame a grievances na manete won tempem se kan nwa ne beka so ke di ebre na me for start sen so ne ma so ho ene do ma so ba no wade adabo so atutu ne kom no asiesie no an hukuntai ene tie ma ne kobutu ma na nim tuchiri he ene ono so di kukurukum okwa no se na ono so no nko John broke abron temple na be asinti nipa nine sa ta na be chemnyere wadi ensembia na mfata ama na so sa na prempe etu na dia so ama na prempe etu na dia so etifom ni buku ye ono so edi na nko John ne kwa me nkroma party kwa me nkroma na introduce be chemnyere ne ko ka abron temple okay neze Sabron champion ye rebellions omunyina ye rebellion ya kukuo so beka ho ne se kukuo mu no abrofo ne ba ye no on be sa hafunkuo ne bebre kan wo sa safunkuo no Asante kan kuo ne do na de mamem abre defeat omu no na so abrofo ne ba ye no no on mo se kuo ne bebre ko se kukuo mu ase ana omu ye kukuo ye ho no nyina kukuo traditional area ti abra pretty cancer ne ba ye no no tu fo yi nko no be be free kukomase na kukomsu bufu ye se wa yi nko na free mate ni me so Asante ma obi be so obi so wo ho ene se ono so sa na ko ba ye na se wo mu nyina ye rebellions bron champion akasa na ye rebellion organization as wo ma rebels na ekote sa group no wanchi nyoni bida tana bo asenka ho Chiabodom kahun, ofuma wan kahun, nchira kahun, brekum kahun, ewodumasen kahun, sunyanin kahun. Omunyina se nkori nyina Asante mai. Ndi di oso wanti ase no de kokko. Anode. Na we no yensa nyina sa mpotam ho abi oni yemra bono ho. Se yefri bono is yemra bono ho no. Nanu sunyan ye sunyan abakwase mi nanu okura kire kakra eno so sunyan ne ye hwan hwan so na mo sunyan ho yi hwan mo sunyan fo de se na medi kan kase o sunyan ne wanchi ne nyino no fra mokom sunyan wanchi na Nkoranza wo nyina fra mokom esa busuyan no a busuyan na wo nyina busuyan baako o mo nyina na anya apitika
one more fan and an akosa. Amokuma kosa. It's only in the Pabakon and Abu and Coquadi San on so near Benyama and young farmer on so the Betty in the Kuro better Tanoso. To a better Tanoso only the cabin Tano or half. No, the morning baby and I have some pea. Are you okay? Eti ba sano and now 246 to take ya Yama Nigura. And one any ma better baby a friend of Santaso. A horseman and Nacosatin people cottage you do must and also better no. But now I cry the Casuniani, you could papa Casas in your son. Was that now a crown or bad and in better Cooper, a 1 number of tea, a better no. No, best quatana. I be seen her and I be an afford better no. Na ya kunyam the wawo and omo hu dwanti okonyam the wawo ba ye na wo se de bi nkrofo de omo kasa too much and say we different ho be sen kwatana asundwae ye ho feel ho sunwan na ye no kure se no omo dwa asono ho na ye no kure se kuro na sase ya asono dwa asono be na yes omo na asono wo sa asase ne so nti won ma no ono ko anyina no ono ko so no kan ne ekum so onu kunsuno no e wona no onu kokumsuno no e dwasono no ya twitwa no na omo de ne men no na be me na be soma Asante hene mami onu de mami bisa asasem ne se Asante kasem ye kasa asonwan ya e kire ne ho asese ba bia ye ku asono yedwa se ne ya no onu pese e what is say enye dwa te se asono dwaso asono dwaso na kasa wo so amena ya asundwa esa de ho na ne dwaso no ya asono dwaso de na ho ya asundwaso ho na asono no omodua obekọ na asono bebire wo sampotam na we de ntia me bisa ne se de ma bisa ne se kasa in se ne tie de a se omo se bono ye abusua bi a wo de emfa se buroni kasa tribe wa sa kasa no bono ni be da kasa kasa no obe da kasa no sa wo kana bono kasa besu jaye enye no ontimi nka ma ontimi ntwera kra na se ontimi nka kra ontimi nka fi se de me pese se ho no ya Asantefo nti na yetimi ka sa kasa no because so be a bono ni a ontimi nka sa kasa no enye ade obetimi aka wo de obi a wo ya bono ni a wutie mi ka no kra se sunyaye so kama nti obeka na sei ontimi nka mami o de to na yen hwe mo mpani nsam no afi ba hima onmu nyina ya asa omu nyina ya bukumfo ana na mukom hene ni wonmuti ya ati ne fo nyina mukom hene ni wonmuti na kosa ifiro aba ayi wasa memfi hene on de tosumi no aha onmu nyina ya bushia ba enti na onmu ko nyamre wa wo betna sunja yeso ho no no betna ye kwata chichiro onukuru akane no na sunya no onye oni ma hene akunya eniti ye de ne kofa wodu maseso no ma ba be shikuntiri ma be som na tisi na ko ayi kontire fo no mo ye na bo futi ankrofo no mo ti asafo pese no mo ya kase omo ne na bo enkoko ne be chichiri ko pese sa ba kosem eniti wono mo kogina CPP achi baje ma hene ma no a champo bre so 70s na champo be gu no kora afiri ho in 90s mu ata abra wono mo koye no capital na Lawrence sa be hu 2472 70s ni mu e ba 80s ni mu sa abra na so nkra wi ni esi ni hima e foforo e na epuku are ma Lawrence kwa pije no e ye ni ma hene e no kura na e wodu ma se wonti ase be 24 epuku are kan ye no ti ase se mu nyina mo ye nwiane mu aye capital ipija na ma hene ni mu nyamba santimai e na de otutu na basa okay mama oh but no ha aha nti na aso yi nkrawi oba mami yede na oji amansan ewo ho sese wono se wasa kosi fufuro sa se mi wate ho ase na ade yede mateba yede na ya tere se o wuri ha oba ahima adwini bi na kanfo bi di ase omutim se oba ahima na si hin oba ahima nyo na si hin oba ahima na oyi dehie ona tumi wo ho oyi dehie nse hine ahinsie ne die abusia panyin na esi ahine ne eto ahine keymakers wo ho musi hine ti die tia ne se enam se ye
abusua na tukọ achi ne bencheye na Ghana ne mu nyina abusua bia kan abusua ne mu bia wo bia yetete ho ya de hye bebre o ba bia wonum di akonwa yiyi enti konwa beta obodwa na wo oba ahema na abusua panyin ne ade hye ye to ahen ne esi ahefo nyina mabodwa afra ade hye nyina sa konwa no efi bra na bosumi firi mu okọ ba mu no konwa na beda mpan enti e de to de hyebrante nyina ni ade hye uni ade da o ya kokora kra ya de hyebrante obi a tim besra konwa ne bedi enti ata obefa wade srede o fedefo edi wonum kan na wo fa wo se na po se pentu ba ko mienu na ade beko emom na ka pentu ba ko ne ye de srebeti to bi ya na ebi ma ya ma abroso ana ebi no de ba ko ko to bi ya be fe jampa etwa awia wo sika na de bu omu ade aka ho de fefo de wonum akosra ko mia no fe oba ai ma ho eti obi a opeso odi ade o ye de hye bia de na de srede e besra ko nya no wo so woji tinipa edre kura ba wo beji ni nyina I was said bibi a wo besra ko nya ni bia obema kimakers no abusua panyin obi ahu nipa abesra ko nya no ene ade kura wo de besra eti ya wo ni abusua na sade ata mbesi nkonwa na wo ba hema umum wo yi de hye de ama wo no se nipa besra ko nya ni nyina no nipa we dam susu ye so ofata na nan mayi a kire me se be akonwa ne manu a obetimi adie na watoto ne mayi me na nanom se bi ntetesem ne makosem ne anu mama mre ne ama ne watimi adi so ama yefe edeti lesre mo kimeke se kamo entie me se mo maame na mo fa konwa no emfa mani pasmesi ti zakimeke se no ene abusua panyi enye nipa no ho asem bi anka se na adwuru mu nka no omo odam onye kromfo oni twere onfo obi yire onye ademode onye obi okwa abontene onye ne ma basabasa sebi wonsese sabola wo fom nti ehwesa ne ma wonum nyina na ho siesie so ani wonhihye tare basabasa eniema we nyina be makonyare ne monyama hyae kese no bi akase nipa fu we ya osore nam toilet so sisa bora so ne ma wo toilet so nam ne de se ne be gonya be babu ntie pe oni po CPC to ni mama mle ne amane e de wasi so eti onu a edi usi akonya so ye kimakers abusua panyi ne timu bi na oba hema enso ankyere wo tekire sa wo akonya so etu e won konya bi oba hema de nsi wahene de ho ben konya bi wesi ho enti de esi ho no betena ho wa edi na mum musa Asante hene ne ba hema akonya nsi ne nkyɛn ha ntate ba hema wu nso ankyere wo hene wo yeyi wo ne do abɛkyerɛ wahene so wo nso ankyere wo so akyerɛ kimakers to no so awia ne na ba wo ho no abɛkyia sa ne tie na wahene emom wo tumi se wo yi ba hema Asante akamfo ne Asante amamre mu nya sa na tie pepepe wahene ene esi aye ombetena se wahene ba kyerɛ se nipa we na mpese mede ne hema na kimakers na no so mo anya ho ase bi aka ye ho ade amam na wo mu ne adade ne de na ba abɛkyerɛ wahene no abɛkyia ne bedwam nanti video ya sunya ma hima tie ya Yesu akyerɛ ni na sɛ we ndie ye de ani enu nti na mbeka kyerɛ wo sɛ menim ba bi ko ono no omoti pom wo no onum sua Asante ne aka amamle ne fili Asante ka wo no yi de hye no ana sɛ wo de hye na ade ba ye na konwa setefo no onum ye kimakers no anye no isa sɛ wo pe asomdwe na apefie yenti akonya no nya wo ye funu property ya de hye property awosa wo ti ase so na ne won mo ye kimakers nyina fa adwene ye buom baako na ye won mo de ba wo de ba won ma nye no wo bi sa won bibi no mutimi ka se senti ne ye nye a enye ntopasem won mo so kire obi se fa we ma ye ne ma ni so ankire ye na wo so ye se ne be da bia no wo betime du hima ma mamre ne amane akoso no no so di buodi wachi because omo ye mambofo dada esi ayi na tu ahenfo no omo na emakuru nkoso omo na emasumgie ma sa nkrofo no omo wa konya no omo kasa yiwei na wo ye ne fofora ene na wo wankanye so eti de ba sa no an kampanyi ni yi no empo ade court kasa sem no ewo ho korida mpa no a watimi eso ade akire kimakers bi ede na ade betu no wazo akire kimakers wakonkonya dem wati ayinfie wozo betu no kwa beso ode hia
Yamane so wi a akoma na no maduane adi akosi de ewra nkonya de no na mabontina key makers di nachi ekwa abeso busu abanyi so di nachi ubetu no ofira de so ekwa abeso ohima akwa abeso na ubetimi atu ni ofira de asem ne hu je wose ka man tia de yedma na musubo na oboye ye fra bibi achiwade e bo man wa bobi even afrani kura na o mene so no se hine fa no fentem from mene so di edi no fentem frem wo e wo mu se obi bedi ade otimi e fa din wo se fentem frem o mene bi abekima fa doctor se fentem frem o mene so doctor bosoma aso incredible edi no so you see there's a mom living on ma toto ena maame no pra kuntunkuri akosi ho ena afna na edi so anu ye mono woni pa na ama no wo so anu wodi chi ama ne so anu wo na no mo chipen ena wo so afia mo bia hye so that let's ena wo so a kire wo ato amamre wo wie ya wasa ato ejiasefo mei ye nsuro ono ni ma no ya ase ni no ato jiasefo ma enti se ti ejiasefo ma wagina sunya abontin so ato amane efra kuntunkuri age so abo akikire wuri ato no abasa ko wie ma ati soro esi ne bo edina sefo wu wano mboso nse gwo na sefo so sunya tena nkonya efa nsa anade biara wono mo de eyi apaye ekọ mo nana mo konya so ni nkonya fie ada ye kosi de posa wo nana no kase sade wo aye ntia na agira bedwam twedwan e de se go for master se ye esnafo asase se wo wagina bedwam atonyum agi atum se wo ye ojase ni ba nti wo aduanani wagi atum se wo aduanani eti fiti ndeli kroi na na so abedi sunya de pen wo onana no wasefo bi antimi mepre sunya akonya isa asa konya ne ya se ne akonya aposom sabe na wo no magu no wasefo so sa no mami adie na opese wo ye na me de sa papa yi apraprafo hene de obi de ne hokobọ no a na wasase ye niema ye achiwade o musu stem e bo man matwene wa me ntia se aprapra hene obi de ne hokobọ no a na enipa na asase na wo ye niema different musu stem e bo man maame no musu stem e bo man oye no ade o mi hu bi yese woni mama me hima wote ase ni akonya so ena ti ejina ne kuro mu to ejiasefo me ye nsuro ti wade e bo man mi hu bi da anoden pa na we no aba ne se omatu na de so omabutu na kunya trankunya no so omabutu na kunya ono muntu ye butu okunya soronko sense ye tu wade so ti we ni ya butu na kunya ase kire sai obeye dey ya butu na kunya se bere empempen mu de traditional area no esusu se ono muntu ne ma bi ase bibi koso a na mamamna ne amane ye kwa so eti ono mo ehwa de ahwe omo hwe breka krafe enti esi ano ontimi enye ne ye bi asa hima bi wonto zo mawie te said ye see ye investigation on go we ye nuan mam wo sunya nyina mo sempa ye maame wa chechire mu an say comfort maame na wase wa obra magye no why ene de ye waka nyina no ye de so ye bi sunya bi ne ye de ato yitrim ne ye nam ya chire bi da se pa maame ye da se why me da se ye da se abuzu ye sister no sister comfort so ho ye pen so de ya santo a wono wo kira de ne de de enye wonfa etu ni aseka nkokon na na proud african chairman ni o chairman ni o pese ho ono chairman so wo chia o
Okay, abusia eti we yakɔ sunya ne yakɔ Nkoransa ne nyina ho hia sɛ yebesua na yate ase sense yanomfo yi da bia yeti ba bi adwene ye ho a no ma ya no makɔse sansɛm dia bebubu mu a ti ye sister comfort obɛkyerɛkyerɛ mu sunya asɛm so aba no ɛne so wakyerɛkyerɛ no so dia maye ti wa ofiri sunya nye se na sɛ ka eba na nso so aba ne sa ɛyɛ on obekomo wo mu nyina anytime bia na obo se bibia si wo ho no na chairman wa ka no ho won de onya ka no ho se ya division no an ese ba entity mu no a to me de me say me pese me kana sem kura bi Proud Africa me papa we say me pese me kana sem kura bi so ɛyɛ too much ɛho adai ɛde enko ana ba eti wo de miemie phone line no say yenti enuanom bi adwen kyerɛ wo ha sei 0242073114 yenti manfo so adwen kyerɛ ne no ya na say ne uba 5 minutes na yeti wo yedi ka ya amanyosem politics na ya wi na ya behwe eti yemie phone line no na yenti enuanom bi adwen kyerɛ bi hello hello. Hello. Yes, sir. Boko there. Oh, Boko. And I want to tell you, busy. Nice one. The very kind of friends. Ghana for being more omni identity. Any other someone can arrow hope. Oh, have a casa grown woody. We are Ghana in now, Tessasum, we are, especially Asante. So my real. They say, Nimitui, baby, and one my Mijina. I can't be say, me a gun in a minya Santini. Mimi Casada. The crowd, I mean, Casami, Missimi Santini. Who say, Ghana, hey, from Missimi Santini. Because Mimi for Santini. No cray. In this own fair baby, I free to one person, but baby, I free. And to no person claim so we are Santini. I was na are who as just sometimes we shall go for beer. Yes, I did a bebre, which you are not the I know the order of the day. Nana was a Asante for you, Nipa beer, or Mudu baby, or Monomacasa Mocano. Harema or Momocanso Moca, the espresso money effect. Indiana for Casa, whom shed the young, maybe to me, but for Casa being one person may car. Which my conversation. With my conversation to American in Casa. But I wouldn't do that because and yet me Casa. As a remember look funny. Imitation ya there. So we impose imitation on you become funny. Who was the building no Casa in our new baby of the was but what do you say? No crap, my testy be no crap. But I've Casa Munim Diani Yansania Jane Mudo, Casa out me can ye. Now, Cassie, Bruni, the shaman, not Oya who cry, Cassa, Nana, which now so but some crack or call for more. No crack. Chamberlain, because a Cassa idea when DNA and it's who cry now, or Mamria, Nana no at Cassie. No crack. It did dear Ben, and now a year friend saying, Vance and me, remember fire the Asante, I just say, any moose out, we any moon. Hey. Sasadian, I see. I know what group will be now. More and now then I'm more kaka Ghana Casa Samum. Now, missing Moas Mudi, but Nami group was a second big group. Come go. I come go. Bonin Sukrano, when you nation once a moon so crowd I depot. What do you Ukran, Utimudum, Utia Frum, and our banana baby, and it come crack you never paid any cookie. It would mean young. And Concusishi, it even 7 young Ghana for, especially or more tribes in our camp. Over Montre, but we are Mampusini, so we are Mampusini. We are a Benia, so we are Beni, and a court before parties near that. I mean, they are very happy to meet us at the four. If you go more yard, they class and the four man, how I didn't hear because some of Manso or Economy before no money at Tia money as and the phone until they love them. They want them to come to their places. That's right. They are almost discriminated, but they want us and the four to come to their parties, even their gatherings. They want them to come there.
only a few are yet to omu nkra and crofo ti to omu nkra se ye di ya woni o haw ne ayi first at more din at ti omu ti no e bi on du bia na ye obi o na Ghana we nyina bebre na migrate from akurase ene aba kurum se na first near village ene aba towns ene aba cities and no make ene nkurase ni nyina aba nkurase bi na e bia anko yi e bi mu de because your friends on him but me ka say me se metan bi se obi ayem bone na metana se ayem bone metana me ka e bi no sa me ka ya na bufu na mbaso sanity metan obi a se metan me to santi ni kura untimi nta obi sa wo ya kura we be fi Asante ni sanity ti eti me stre me nuanu a motu kwan mesramo emfa ho ne baabi ofiri kire se ha na ofiri na unya Ghana ni hia wa na nyi se wo hu unya Ghana ni na se me half we me na boso me want to say hanom na mo ofiri no time do ni bie no mo a ba America ni bie no no bedu Ghana obaka tell say wapo America into odo Ghana never it's not going to have a secret ejin mi sram Ghana for ehu ye hu ba bi efiri bia na emfa hwahwa yam ya santini ntibidi hwahwa mo se na na otumfo pia to me de a fence ohima na ne akabe 1.5 minutes na ya otam na so ye ne mama for him and to je me do katachi ne ai boxers ne de na ko se bukom ene nkofo se wo mo ye memma pa wo mo te ba kwai wo mo te Ghana sorry wo te agbobulushi wo mo de dagata nu wo no mo din samfo me bo I Ghana na se ba kwai Ghana na no ane ba kwai ntino o so mo ye memma o mo te agbobulushi ho no mo a omo nko katachi ho no na de ompo so mo de kwai ni bi omfa kwai ni nyare dem di twato kra ne ase edun kati afutu o de ma MPP fo mo mo wie ene ase edun kati na etumufo na ase edun kati a sound more wisdom esre sa committee no ngoshi ya ni nyina menya ndisi but so hwe nkoba MPP fo ko diye na wo de to ase edun kati a de no ho a sound say edun kati a mom enka on na party ni secretary anka MPP fo be pe after say champion fo we nya ko tra ho ya se to ja ho na baba ho na ja ho sa ma ho da fa nkwasa fo say say edun kati no tu MPP fo do eduama no kwa na wo dorim ti say dia basa so na to form obi amoni bi na bi untumi nya ho nyansani because enkomo kura na wudi ene ya wo this we distort to a year say dun kata some kind no wasam kura wudi defend this why am fa adwena sa wonni vision bia bi free hokko ne yemfa nipa foforo mra yemfa kwani oso o mapi on de oso onyina bi nto onko gina me na abwache onko gina ho me o de onko gina ho me oso ba gina ho ngo ba bi any omwa na establishing new executives because the omo ye no emwa obia okay but me so Asante bi say MPP for say almost had about me na aba prepare for next loss and there ombelusu yeah that's wadwena no yeah that's pa yeah that's ready yeah so hello aja utemenka hello yeah on temenka hello okay on temenka okay yamfa obi room hello yo DJ aja boko de ya do won so aja me hoye pa wada ma mi ntie wa yo de merci unia say de na ye kan ye nya kuta Ghana passport so Ghana's passport no bi ka say oh utukan Ghana passport eni kwaye no kure obi agitum na so passport no ya twotwo nko bi din wo okay ana mwa am so a place of born a place of born baby aye wo mo eti eno e kire wodi yen wo ye Ghana ni na nsuso ufiri ha wo kire baby ofi sabe pepe okay na wo passport no de Kenya bom say ye Ghana na mo u place of birth ana se baby ofiri no e kire say Ghana ho ha na ufiri ye nyina mfiri fa ko and in fact eno kura sa ehu hia obi a obusa obi a ukoya bibi kure busa say o place of birth ye hen e wo mu obi anim yeah
enya before nko a bia obi nipa bi afri bia no Babia. identification matters. Even though say there's a country, but they want to know say where were you born, where enya Ghana. Yes. Baby you won in Ghana, but a certain area. Yeah, it's in the our passport no. Eti let's say million aya yenti anu ase yenya yetukan ya na Ghana passport eni ekura Ghana passport ni busa e no kre nanso nka nyeme wo mbia hia nka yentro Nka place of birth nka hu nka nka yentro because you busa so a place of birth na ya okoka se Ghana what deviate ya worry place of birth na ka se Ghana ya worry wa just bon eti me yabuni ena wo ya Asante ni yenye nipa wako so ti asiye yenye nipa wako sunya sense ma ye kan ne ye kan yin ada do ti wo bia no onim pefe se ne chi Asante onim do so onim bia no boa do so onim no oboa asheda okay ebi do ma hina kasa ekra eka ekire bebi ofri ene etena ha ena asumaja ena ekra ifri ho no ye ne ye panyini ena asumaja ifri ntina ye nkrofo bi ka ho a omuni asumajafo enti ofri ho ne baba bi odije on se bukomba nku ne nkrofo no krasem ni yenuanom nkrafo no ye besere wo mu se nya Ghana fo yi obi enche obi ena asemu a okadachi aka no okadachi oni obi atem dabi ye woka no eye no kre trododo ena woka esanse ena no yate se na nakufodo ba akwakobie a restaurant yetinsemu a nipa yede ekai it is mama ba abia mama ba shalifu wo che obi Ghana na chesame de eja me nwanwampo nansan de omo ye yi mo de modwe mo se loko fio chese mo kokoto sole mahama na modidi ntinimba ne ba we ne mo ska didi no eye mo masem eno so nchese obi ntimi nka nasem nwanwampo na se wo bukom banku tibi ka se wo ka akire otumfo amo so mbubu ade a mumu ade sa jimi nu amode tetete enkra ho nyemu nyina sa jimi fo bi tisemu amotete wono a etora bi mutimpo mo ho se preko etora bi amasa be tuntun mo jimi amotete wono muntimi fo masem enko Asante hene so sanse mutimi tsana enkra ho kan kwase asem bi eni kwase mo kan enso obi enu odidi enkra hinatem ana obi enu wode woni koma enkra hene na mo wuni pa o kan asasem no wona kani kan wasem a o kan wasem dalet onkoka enkra hina sem sa pepe Zamu nyimi nyansa, musu nyansa. Kasachire anya Asante ni spokesperson. Ana Asante ni Usman so mo na bekasa. Onya ne chiame. Anya kantankrenti ena ekasa. Na de wani akoma Asante hene. Zamu nyimi nyansa, munkosu nyansa. Munkosu nyansa. Ana kadashi aka kire mu no. Samu ya boxers ya. Munko ekwaje white hat family Ghana na musi mache mo bonkokura muri film na tiba bonkokura munye hwe famai munye hwe adai eno obi na no a obi kwa na beka bibia we say me Asante hene obi beka nkan hi biasem nwanwankura ye kan NDC na atiasima na ai ni manche ne ga manche ne wa say wo matiasima ye tuba aku ya adane asem kese ayire wo mubo nkran yo ai NDC ba power ya no wa ga manche o ye tu na de so court atu no ah say foforo NDC ni na aba mo se we ni MPP ni yo enti da bia de mo ya no obi ameka bi enu ye mo masem se na ye mo fa mo mfa enu mfenu ena katachie no nyemu mboto mu didie mo de mo se mabra bonasi ide se de mama baklikiti we na nya skenti no ne hono mbedidi a e mosem mo pa mo kwachiri nwale no na mo nsra no e fani se konkon no ntwa bia no munni e mo mosem akohwifo asefo
Ye mo masem ye ne ati wei ye kokoto so le ne da enya be fa se ka ko ba dey ye didi ti ye be fa se ka ko ba dey adidi ye kokoso no enti mu de asem ba koso no a mo so an koda ne fie wo opia bonti a mo na ne kwa no ma ne tietia mo so ansa na wafro ne ka eye mo masem enya ye nia mo na mo fensa abrabo biti mu a mo ye wo twetwa mo tiri mu se kokotira kan e de titi ono a mo ko de da fam e ma salif e tietia mo so ansa na wafro ne ka what you say MPP for o de se maka tu mesa kan bi mu me say omo pa me say permutation so mo anya sa permutation we a mo amokoto aba na yi delegate no Kennedy eni ba omia mo reject o mu nyina me odo eye me madwene ko wonim oda ko wonim eye madwen kire so mu no betumi agina na mako aye running mate ama ba ko dia o mu no me pepa se o mu no ko be bo party no na mo mu no ba ko bi obeti ne ku bi a to aba ma no party bi ko position dia brego o de se we me na me ka kire o me na me ka kire o apaja o mu no bia obegina bia obewin no party bi ko position opa ne former keto na 20th June 2025 Africa we loto bodeti ni mame we loto aja Mr. Odo Adwen wo se me na me ka kire o this is so mienu anko a ada se mo beto ma adutum ana se ben champion so mienu kwodi a mo fama o mu no mienu enye MPP ticket but so mu chepe we hwan MPP lusu but se ma dwene o de je me da se eja no ye da se yemfa de watima ram hello Reason. Yes sir. I mean, come. Me da say, young quite 5 minutes, young call. I'm sure chief you know. Nice one. Mammy or Becassa, you know. Nanum, you know. I comfort love an odd thing. Nanum, you know. Mamma from a mini near go crack. Minia say, oh, possibly, Italian was a possibility. So, Mama opium so in no correct. Open so me man kwatentin. Ye ranyanko da mo pia. Saa so na me so me nana twumasi poprehene. Se ka obi a wache ahemfi ho sesi a ya ka nipa mienu a nipa miensa o ka ho bi. Okay. Nana twumasi. Wasi ahemfo bese miensa. Ma me no me sere no anti no ma me me sere me de politics ho asem na me ka me Asante asem ni nyam. Me sere wa mo hwehwe ma me na chi akwan. Opim so hwehwe ma me na chi akwan. Any problem. Esa se o mo sua de. Opim so hwehwe no ye de no ko akokire opim so don't marry. Sa. O mo sua de se o me historians kra no menua o mo kasa no ma no fonfom. O mu kasa no man fofom mami te se asepia o ka bia o tu se ese super hwe nipa dodo a obo mudin e chechire weye mami no me so me here the number mate me even kasa me we a no wa send message na me hwe na wo ye nananum na yi no wonye nipa eyi bia sa mamu fa ni agro kra na nye nipa nyina na betumi aka history pa o kana na nu o kana na nu ase o musu na daye o mu yi kire no no ogusu ka nyame nhira no na nyame bebo no ho ban na history na o ka afa asante ho so no sante tumi begina na chi na nanu begina na chi ama watumi akọ adin kunim me de masema me kana nyame nhira o na you miss me that say yemfa de watimi apɛ hello let us say mama Eradi adumo eradi nyame nhyira mate yenkofa under 5 minutes yenko bukom banku ne nkrofo no nti wo mo mfere ya de se akola keto nti musi mu de daada no mo ntimi anya saa de we mo ntimi anye se mama no me di president no me wi o man ni sika ma ne ba no mfa me promote mu moti wa mo keka nkwasasem nti wo mo mfere wo mo ani nwu ade mo akra mo hu ne mo yobi akra mo di sisi wo kra enkyere so obi a sika kra afa mo nsam da
small cram and adan sign na mosisi madwuma mo ya buru mo epre wo mo kra mo kasa won say mo take o serious because ya bobo wo mo ti ama o affect wo madwene na politics we me ba honorable Ken be ma won sinsuo man sa na waham me chia ne ba bi owo bia minim say by almost 2028 obeba and nakra wo mo wo Kennedy wo Kumase Polytechnic wo mo I mean sensitization program dey Kumase Polytechnic ne test confo nyina wo Kumase ti yeah di kan ko tete ntoma ma akunafo wo mu wie ye for the birthday no wie no mo koye no omo akosa ho nso enti oguso na me 2 years ago me ko Ghana me tena we mu a uni taxi driver kra o sheda fa taxi wo bisa taxi driver obeka tro se si apa akọ Ghana na bi se obi se de ntina wan vote obeka tro se kenti na ye wan vote ya no ma nya de ade no mo yesa se me because politics wo pe nipa wo mu beboa wa mo wa wini ye youth and a youth no nso nyina nso di kan achi and a dodo na oh yes dodo na nso ahu say Dr. Bawumia o mra wo party ni mu the way a your mama ababe pamo Lawrence nkrofo nyina afi NDC ni mu no no abeje one ne nkromufo na abeje party na kenten so no ebia na Dr. Bawumia